السلام عليكم أشرب لندا موضين إن شاء الله هداك تحلوم ما يبغى ربي الحنين أكوني نجيسي الهموم دي لعنة الوالدين ونكوني سدرت بوني قاران نموبيليزي ديال كليا بور يسيد الصوفي رقم ريان دميس نسمي لا فامي رقم كي نبغى غاز أضحي كم تيجي نبغى غاز الحوغ خاطر كي ماشي كي اللي ماشي كي اللي كي الحوغ اللي غتزير نورمال دوكا يوكلي ريان نكوني نسقامو تدرس بوني جاران سي ثغيوان بوني جاران ثم نواضيين الساقين قلقنا الرد ثغارين غدي كيرت وشولت نرايا ارقام امزداغ يون سيك مزداغ تدر ثقينا إمي لحال سمتشي ذاينو ميث زمرت وشولتيس وحدس ناضينو ميث زمرت تدرت وحدس الساقين قلقنا كيرت ثغارين ولاد نكوني باش إذا غداو مفوس نتللت أكن قاني قبيليين أفوس دك فوساكم تزاينة تفسوس On t'adore, Ryan. Ok, d'accord, tu as osé mon enfant et ça 11 ans. Petit du quelqu'un, il dit la honte au hal de police. À l'âge de 9 ans, il fait la maladie. Tu veux vraiment devenir diagnostiqué. Et qui est un père de famille, زميرة خدمة البريفية. زميرة وحدين التداوير دوك يدير تيغرا باش من ليديكاسيون الكخام إذا تخدمها ما يني نخدم عسى البريفي باش نخدم عسى الكخام صافي ونص زميرة وحدين سي بور سيدي كاع تيغرا على الكوميتي قلنا. Donc on va essayer d'aborder un peu le problème prorogué, petit Ryan, qui a actuellement des difficultés, un problème, une complication de sa maladie. Donc l'histoire de sa maladie, elle remonte à avril 2017. Donc Bouintit d'abord en consultation chez un médecin pour un problème de varicelle, des boutons, enfin il a été traité. Au bout de quelques jours, il avait des problèmes non seulement les boutons mais aussi il avait des problèmes au niveau de la motricité, c'est-à-dire il avait des difficultés de harhidarnis. أقلا ذاكي نكوني نسوسقامو تدرس بوني كغاران سوا شولت نرقم رايان أو نتنكر ثغاران باش غداوم سكرا بوينو مزمر من لما وانا باش نسيوضن شكاك مثلا رايان هذا خملي سواينس لفرنسا إمي ذاكي سا مالادي نا با انكور تي دياغنوستيكي وسزمرنا راه
لا اون نظيف الساقي غادا غداوم فوس المعاونه باش غادي يحيون كما مثلا رايان تنميرتنو. Donc, ce Guiméné commence un traitement pour un peu diminuer un peu les symptômes. Maintenant, ça n'a pas marché. On a hospitalisé à plusieurs reprises. Il a été hospitalisé à plusieurs reprises. Il des services de médecine physique des Bellois en rééducation. Il y a les explorations, les analyses. Fin des analyses, il y a une complication nerveuse assez sévère, une atteinte neurologique assez sévère. Azul Flawan, j'aimerais partager avec vous un appel de détresse lancé par le comité de village de Bounigharan. Il y a un jeune garçon, il s'appelle Ryan Arqam, très malade, donc il aimerait se faire soigner des Français. Voilà, donc il a besoin d'aide. Voilà, donc je fais appel à tous les résidents Bounigharan et du Canada pour aider ce garçon. Donc les détails, c'est de la vidéo qui va suivre. soit il m'appelle Kini, on aura décidé de se marier, on va aller à mon village. الزل فلاون ثنتولم لا فيديو قد هدرا فرايان ذمي ستدرتي وسقوني قاران يغريد فلاس ريحلاش ورفنا نرا فلاسي مولاني سوس زمرنا راه طبات ذي ثمورث إلا قضي ذوي فرنسا يبود الفيزا يحواجي صورديا بور لي بيلون اي لي سوان دونك ذي راثي غير القبايلي قلن دي كندا اما داراو بوغني قاران اما داراو القبايلي مرة مالو نزمرنا دياون أثن نخدم ثبوات ذي كافي تيكجدا ثايض كافي مون فيلاج نغ أثن نيميرينو يافيشي سير ليكرون أكد باطو مالك نيميرون باطو مالك دي السيورس نسفهم أثن لليان ثيدنا فيشي سير ليكرون ديراكت ونبغانا دياون بار انترنت هذا وضن ديريكتر ورسا فرنسا ثاقي تسوقني تسرحرس بيرسون ني طلابري سفلاك زكا في الليون لكن يسر قبايل سيزيك سيتين تراديسيون لا سوليداريتي ولا شو قبلن الدنيا وحدس فوس ديك فوس انا ميرث نوانا تيكم صحة